Салом алейкум, подписчикои Таҷик Влог. Инак боз бо шумо ҳастем. Қарор дорем дар шаҳри Ливерпул. Имрӯза видеои мо дар бораи варзишгоҳи Эвертон мерава. Камтар маълумот ҷамъ кардем дар бораи ин варзишгоҳ, яъне стадион. Хостем ба шумо маълумот диҳем, чун бо мо бошед. Видеоро то охир тамошо кунед, иншаллоҳ писанд меояд. Мо мерем аз қафои видео кунӣ. Бародари чи дигаи гуфтанем бидон, дар видеои гузашта рости гап камтар маълумота хато дода будем. Масъалаи охирон ҳамон видео агар тамошо карда боша, мо гуфтем неем ки ҳам дар Истанбул тарки шида буд, ҳам духтара хичак тарк онда буд. Рости гап ҳамон шаве ки тарки шид, мо саҳарш рафтем, вале ҳарчи маълумот набуд, новостиём хушрӯ маълумот додаи набуданд. Бари аввал мо фикр кардем, не толка мо почти 100% фикр кардем ки вай зан хитша таркундай. Не, видео да маълума ба мақсад видео буромадан ки вай мақсад сумкаша монда рафтаю. Хулоса бахши зиёд, яъне узри зиёд аз ҳама ки мақсаду маълумота мо хушрӯ дода натунистем. Барои чӣ хеле ки гуфтам, мо да ҳамон шаве ки тарки шид, пага уждам уже мо ҳамҷа будем. Мақсад 9 или 5 дақиқа набуд ки мо да ҳамҷа будем да. Так что одам мефаҳмидаги моро мефаҳма. Масъалаи дигим, масъалаи комментариётон росия хондестам, меге Барселона рав, Реал рав, яъне Испания рав, иншаллоҳ старатса мекунем, чун ваъда карда будем ки дигар шаҳрҳои Европа мерем, ина сар кардем аз Лондону, Манчестер, ина Истанбулам рафтем. Иншаллоҳ насиб карда боша баъди чемпионати ҷаҳон плей-офф сар шава, насиб карда боша ният дорем Испания бирем. Яъне райони Эвертон беҳад старинеда, хонаҳошам ҳама ягон хони нав набини, ҳамашам даврои асри 19-ай 18-ай. хайнеш стадион Гудесон парк, ина хеле гирдиш девол дора, маҳкамай дарвозаашон ҳам рӯзои бозида кушода мешуда. Медромадиам мардам дига основной ҳамаш маҳкамай почти вокруг девол дора. Ина хай района гуфтам ки стария. Эвертон, Гудесон парк. Легенда Уэйн Руни ай ҳаминҷо буромада буд. Инаи сераҳай дасти чап 150 метр ира стадиони Ливерпул меравад. Прямо центри Ливерпул. То мехирем дасти рост ча мебинем? Якумин флаги Эвертон дар шаҳри Ливерпул. И кӯчада фақат флагои Эвертонай. Общем, ин ҳамаи стадиони Эвертон аст саршавишай. И кӯча полни фақат байрақҳои Эвертон задаги. Чӣ гуфтанем? Мақсад 700 метр байни стадиони Эвертон, не ай парк усу мешава 700 метр. Байн парк, я парк гирифтага. Энфилд 700 метр присад кини, не 10 минут пешком миёй стадиони Эвертон тамошо мекунӣ, не 10 минут пас бо мерай Энфилд бози Ливерпул тамошо мекунӣ. Ина шаҳри футболӣ мегам. Ин айҷа магазин шай Эвертона. Дасти рост то мехирем саршави стадионай. Ҳади раъдаем аки мошино бисёранд. Раҳушон чапана инеким. аз ҷои представед кун. Худам дар камера биём бо нагӯя ки кадом дига силёнка катага сағира арӯи кадом дига гирифтага. Ина Гудесон парк дар пушти моя. Ина айҷа магазине ки гуфтам ку шопинг шай. Ина районош неки беҳад стари города. Ина пушти мода Гудесон парк Эвертон. Ина оста наздик шидестем Гудинсон парк стадиони Эвертон. бози насиб карда боша наздикош мерем. рости гап инаи легенда шарана нашинохтум. вообще мон барои ки Эвертон хо вай нестам, вале чикне ки немҷа номуш навистагай монам рости гап намедонам ша. ин кадом солаи буда 1980. хай мумкин шумо шиносаша комментарий да нависед номуша. ина Гудесон парк асосан наздик шудем. мо тақдир модака рӯзи бозӣ нест ки ягон бозиш ки ғалтим. мавай флаг шай боз бо пуштиш насиб карда боша ягон видеои дига мекунем да. красота. ина иҷа легендаҳо шай короче. легендаҳое ки мақсад ҳамин бозӣ кардаганд дар Эвертон. ҳамаш ном фамилияҳошон аста. рости гап намедонам ки легендаҳоша киша мешиносем. Ромеро Лукаку ай я вақт тренери карда буд Дэвид Мойс.
бивший тренери Манчестер Юнайтед, ҳозира тренери Вест Хэм Юнайтед Роберто Мартинес, сборной Бельгия тренер шахар и Ломеро Лукаку. Кишай буде жаха пештар будем кучкапай Эвертон. Ина чувак Марван Фелайни мой сари джингала дошта куда Манчестер музыка дага ява. Хайш Дэвид Мойсай. Джонсон хайш Ливерпулда музыка дага. Главные звезды Эвертона с Гамезом нашему. Конечно, красавчик Уэйн Руни да зурды шардомо баста буд. Уэйн Руни. Хонаш дами Эвертона Уэйн Руния. Ами райони Эвертон башда ба Манчестерда рафтагайда. Джойрон игрокош намедонам короче ман 74. Районшон беҳад райони старени ай Эвертона. Ранг яд бовар ки девол бори махкам айда стадионаш. Дасти рост пира Ливерпулда мерост, стадион Ливерпулда. Дасти чап хайш районаш да. Ранги стена бори два кадаган махкам кадаганша. Гир ба гирдиш махкам ай ба время бозиёда. Боишон кушода мешад. Ду тараф ина кинҷам, ина иҷа варота дора, ай пишамо чанҷо варота дошта. Хулоса ки Эвертон иншалло ягон бози бошда медурем. Легендош Дафигай, Уэйн Руни, Марван Фелайни, Ромело Лукаку ҳаминҷа калон шудаган Уэйн Руни. Наздик намша. Да, зур да. Да, Эвертон. Бохи сарбаланд бошед, дар ҳамони худо дастгирира фуромӯш накунед. Эвертон.